indlela yami ibonise ukukhanya nguye okhulekayo indlela yami ibonise ukukhanya ndinguye okhulekayo ngosindimise phezulu indlela yami ibonise ukukhanya nguye okhulekayo ngosindimise phezulu ngosindisi mamisele endaweni ephakeme kosingimise Ngibabingelele abangcwele, ngibabingelele abazalwane kwelihle igama lomfowethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele bonke ababukeli nabathandi bomqulo wamaZayoni nabathandi bomqulo nabalandeli bomqulo wethu kwelihle igama lomfowethu Jesu Kristu waseNazaretha. Lo okhulumayo uBishop ZS Nkosi webandla lokukhanya kwePentecostal Church of Christ. Ibandla lokukhanya Pentecostal Church of Christ lisungulwe ngonyaka ka-2000 lasungulwa u-Archbishop MJ Nkosi. Indlu nkulu yebandla isenhlazatshe eMpumalanga. Sengiyaqela Nkosi kuba ngiphiwe Siyathokoza kakhulu bangcwele ukunithulela nali iqoqo elisha lebandla ukukhanya Pentecostal Church of Christ. The reason ukuthi senze this album, it's a tribute album. Ibandla kuyinkathi ezendlulile liye lashayeka kakhulu kwadlula abaholi, the pillars of the church. Lanyakazela kakhulu, lahlukumezeka kakhulu emphefumulweni nasemqondweni. Silibandla sabona ukuthi kumele senze this tribute album to recover and to say thanks God. Namanje siyamangala nxa sibheke emuva. Kuye kwahamba uArchbishop, kwahamba abomangameli bebandla, kwahamba abafundisi, kwahamba the lady bishop. Sibhlungu nje kakhulu emphefumulweni. Nakubazalwane to give courage ukuthi noma sishayekile endleleni, indlela isaqhubeka. Kwalesi simo esibhekene naso ezweni lakithi kumhlaba wonke jikelele lolubhubhano olukhona. With this album enale message iletha ithemba, iletha imvuselelo, because konke okwenzekayo kwesikhathi samanje ithemba
liyaphela, imvuselelo iyaphela, kubhlungu okwenzekayo, kodwa ngalomlayezo uNkulunkulu awuthumelele kithi, asinikeze wona, wanikeza nabazalwane ukuthi bawuthule ngalo message womhlabeleli, ngalo ngihlabelelo ezikhona, is to give, ukunikeza ithemba ukuthi nanoma isimo sinje uNkulunkulu ukhona, uyaphila. Esalomhlaba singihaqilela This album yebandla lokukhanya kwePentecost mangaphosisi i-album yesihlanu. I-album yesihlanu le esikhiphile, uNkulunkulu lokuyasibusisa kakhulu ngokuthi simdumise ngaso sonke isikhathi. Nakulesi simo siyesabona ukuthi noma isimo sinje kwamele yena simnikeze udumo, noma kunzima, kungasakhonzeki kahle emabandleni, izinto zingasahambi ngendlela efanele, njengathi nje siseyiyoni esijwayele ukuthi siyamkhonza nangomlindelo, zonke lezi zinto zivalekile kulesikhathi samanje ngenxa yalesimo esibhekene naso. But we say with this message uNkulunkulu uyohlala nguNkulunkulu. Ngiyathanda ukukusho kubalaleli nakubalandeli nabo bonke abantu ukuthi masiqikelele kakhulu, let us follow the protocol. Let us follow the protocol abaholi bethu abasinikeza kona for ukugwema lesi simo. Sizodlula ngempela, lesi simo sizodlula, akukho okungeke kundlule and akukho okungeke kuhlale kunje. uNkulunkulu mkhulu esimkhonzayo, uNkulunkulu muhle ngezikhathi zonke. Siyathemba, siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu konke lokho sekwenzakele kuzodlula. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubazalwane bebandla, special the choir members of this church ngokuzinikela kwabo kulona msebenzi. It was a very touch msebenzi because useyinhlizweni ezibhlungu ezilimele, but abazalwane bazinikele ngayo yonke. Bekunzima, bekungekho lula, kodwa bazinikele ngayo yonke indlela ukuthi sifuna ukwenza lo msebenzi uphumelele. Ngibonge kakhulu nakubazalwane bonke basebandleni, the prayers and the contributions abayenzile ukuthi lona msebenzi uqhubekele phambili. Ngithi qhubekani njalo baholi bebandla, ningadinwa ibandla, ningadinwa yithi la sicela khona usizo nesisize. Kunesifo singalapheki, solo impawu lezo zenzeka. Izimpawu zezinsuku zokuqina Baba. Baba
Bese ngithi kubathandi nakubalaleli bomqulo wethu bomqulo wokholo, siyabonga kakhulu ukusupporta from previous album. Siyaqela ukuthi with this album siyaqela kakhulu ukuthi nakule album le esiceda ukuyenza manje lezo phuma recently, siyaqela kakhulu ukuthi nisisupport kakhulu, qhubeke umsebenzi kaNkulunkulu. Ngithanda ukudlulisana naku, ningakhohlwa ukuthi lo msebenzi lo siceda kuwenza manje uzotholakala kuwo wonke ama social media, digital platform nakuma CD. Ningakhohlwa, sicela isupport yenu kakhulu ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. Thank you.